Kana Mipi te Jani ni Simpson thum May 2026 ni chun Kangpukpi district nga Karamwai phei ho chu anaki halin husung mi ho seidanin in hal ho chu NSCNIM ho le ho to kinai cha a milong khomi ho jong apangwin NSCNIM le ZUF ke Kamson faction ho ki thu hi chu opochin set win hi hosunga in ho ki hal masang chun Manipur Police ole Central Security Force on athang chu operation abolovin a ho a cheng khomite chu asoldom savitin a khomite chun asavin chule in ho ahal masang bo chun thil keu ho zo se jong asu sema savin chanule anu to zo se chu gala pana jong phate ki muso ke hi tin jong asavin hi Mipi te sa nga pa rin kamwa noi nga ma ho na ve no he chang khana ton but lo he Yung thùng nơi là ngã phải không thế thôi ini cukup mahal sudah in nga la he dang si ki chai chi ba neu khat be neu khat bo dang mang chu hin nga chu pura ki chai ying kevi lang mei khu ki tung tai kevi lang mei khu ki tung tai kevi ke hala ta la kilo me tuni firing azo achon cho khen ka amovin gon kevi he chuko ha tha si om ni nge iti tam khai side aku nu ya lah hanu su dia mak nu nu kalau dulu kala tu set ai mai khu ni tu se khoi ge mathak ta khoi ireng naga lai ba sinda dang ge mathak ni tau na ri jeng si hoji kan tau na ri khoi ju te kya da lai khoi ki ma pa yok tan na ba sina moi gi ma pa da ni nak na re khoi meter samri songa tho ma ni singa ma lan tho dum lai sing sam tu si pasan sai ka kre ba gari mai tha bra kai nom di setan na anh zoom tàu sampai ni ko tu mai khu ni se ko na sida nga kwa sida dam silai le sing ma thak tàu này hajar he tiek ta kai da bi khoi ju tiek kya da le ready da khoi ju je hajar ira ji loi tri hajar sing ma thak te tu ngai ni hitia thilabol hi eho kukizo te muntina rally chiwa iboi lai ta uwa in ho ahalu hi in akhomiten aseina wa chu ZUF Kamson group hon in ho ahal masang wa chu bom hin kap masat uwa hi chizowa chu thalho ahin thlawa husung chu lunin aseivin hi chithil so hi akom ta sipai kem jong a hi in
sipai hon I macha ale thu lo chu lungdan ta kha chu a hi in thil ki bol zo si hi gon tup sa ki bola plan phate ne ya ki gong a hi ding in jong gin cha a hi in hi che ho ji chun a hlanga mi tom ngai phabe phole nu pi ho chun sipai kem chu na blue win anung han na ho chu an het sa win hi Không đâu, không đâu, không đâu. Không đâu, rồi to. Không đâu. Quay một cái po xá lầu tiêu chuẩn. Quay mặt po lầu thế. Không phải hiểu rồi đấy. Không đâu, không đâu. Vì tôi sang thu pi min bol. Lifetime. Rồi in này ngoài chứ. Nung tiếng lệ, mình làm phổ độ ngay chứ. Vài có ổn lại nữa. Vài cái hộp biệt tự. Họ là hút trụ. Nói lại tao vì tôi chỉ cỡ nào không khăn lộc không khăn nào không Good evening, everyone. Am I audible? Okay. Since I am here for about 6 months now, and I've been moving around and meeting a lot of people. One of them is standing here, Hoki residing in Karam Wi-Fi. I just spoke to him. And we've been speaking and meeting most of them, me, my officers. And I'd like to say a few things. Indian Army works on a simple principle, and that is nation first, people first. And you would have seen our actions at the time of this unfortunate events that have happened since 2023. And it has been our endeavor, and as you are aware, since we are located here and you are our immediate neighbors. And at every moment when the people required our assistance, before the assistance was sought, we were there for each and every one. And the recent incident which has taken place on the Hill Road, you are all aware, and thereafter the unfortunate incidents that have taken place has somehow, if I may say... Why it is burned? Just a minute, let me complete. I'll answer all your questions. Please don't get agitated. Let me explain. The events after 30th of May, we are all aware what has happened on the thing. If it is so, why it is burned? And we have been, If it is our endeavor. me is there, why it is burned? Somebody can ask him to control, and I'll answer his question also. So as I was saying, it has been our endeavor to be around the area to basically see that no untoward incident happens. But when we also seek your assistance in basically reducing the situation,
If we fall prey to this sinister design, then we will not be able to resolve this issue. So, as I speak to you, I speak to the other people, I meet people from both the sides, and it has been our endeavor here. Everybody, the 57 there, the other security forces which are there, the locals, the GSOs, the prominent personalities, the village chiefs, everybody has come up on board, and that is how we were able to resolve or bring this area as it now is. Now, this is the very, very challenging time. I fully agree and sympathize with everybody. And I am not new to Manipur. I am not new to Manipur. I have been here in Manipur. Hitia KUKI bulu na ahin in nga lang ahalwa movin koi mawang athi amang ima an umpu na hi isai no penu chu jani karambai phiko khihal na le kibulu na ahi manpu government to go nahi ti hi aput chet na ahung che in jani kaung PSP pan order so jong hi ivet le kang chup le ke geljanga sipai im ho hi karambai phaya tolu dinga order su hi hiti a order asu je ajong hi karambai phei kho a operation izat ve ham abolowa hi chije a hi ho VV ho le samsau ho jong anaki the do chu hi hi ahi le hosung lu security ho chu iwet le manpur police gorkha rifle so chule CRP ho ahi vin ZUF kamson ho le NSN IM hon thal ahin thlawa in ahal ho chu iti SP pan ahai sin diham milong akeng ne ho sungko ho hi le SP office jong hi ajan jana ahal tha diu in ki hal na thuwa jong ichan gei hama ki phinna inei diu chu ahi in tu gi ahi ICS so ahi in lamkai ho ahi in ibol pe no hi press release PR ahi in hi chi hi atam thim ahin so win tuni wang PR ki bol ho jong simda jeng wetin PR a gal ki kap ibang jeng ta win hop jong om thim tan hi jani thil so na ji a ki phin ho jong atlanga khomi ho phabe hi win chule ta phawlanga ki phin ho jong ama ho ta bang keu se hi jing ta win inam sumudin mun hi iwet le koi jong ikoi mowa ipi lo diwham lungdon umta khatwang hi ta win ipi hile achaina adingin su pipa thusei khatle ta phawa nupi lam kai nu holimna ananga yu hitin dunia dingin hi chan hi sa utin hi chan hin chaita ti we punia ka tribe chan khom pi vai phei ho hi nga ka sei nom pen cha hi le ei hon vai phei ka hi a hi lo le vai phei chu vai phei a hen a hi lo le ke vai phei ke hen zomin nama ka hi ti wa hi ti thu igen no alanga ikiboi ka lo tu hi email ma te win eu mi bangza da hem ei tha pe ka I kho I veng o ei hal pe ta wa a hi wanga tu ni chan ge ya vai phei ten I hi na I ki he do lo pa wang hi da akisa in aban le tu mei te he tang khol te hi wa milong ho hi wa KUKI ki ti wang hi vai phei te a hi u ti hi mi zo sin agel lo khat le hi aban le vai phei te hi KUKI lagale alien lo hi na ti hi athil tup khat ro he a het dan khat ro he a hin la tu ni chan ge ya vai phei te ze ti ko la ingol lom hi na ki sai vai phei sunga lam kai lam nam sunga nampi vai hom te la hi wa a hi lo le I vai phei chan pi hung lam kai amatonga pang ho ti ding ham a hi lo le inam sunga vai ho ma pang ho Kigel phai tiu tu ni le ji ti gola I kho I veng ki hal na chunga le thip big bega I jeng pa wang hi igam inam adinga ipan lak dan hi adik ngam ti hi igelo ngai hi Vazia ka se hi really hi heli pim hel me he gala pada ta Phaute hi a hem te hi a gari ka hon ki tolwa pan kalaw hin I ti de tori ho hi ta phau protest ti bona ko ki ho se ko muhan ti hi ka head mo ma hi nakitsan ba he 24 hours duty ki po hin hiti tu ka sei pi nom na hi ve koi machan zong tu lai koi mami angol zong ta poi
na hu ba hi zo le koi ma lat ka ti ka na that bo rin te ti hi ka say no ma he can human being truly understand the suffering unless they experience themselves ka ti no me henge na ho sangat ka chinge ka theme ka ti alai ka hung di na hi poi mi zong sen i pona ka hen na a hian tu ni ho ai pi ti le protest ki bol na ata Phaute le hem bung te se ka to ham